so fina badie onyankopon kase onyankopon twedi ampo ya wa hye yense munni bi mumma ye nibi na so mo na mubewuo onyankopon nim se da mo bedi bi no ampo ya wa nim se da mo bedi bi mani babie na mo yese nyankopon mo yese nyankopon na mo papa ne bone yes etu onipa mpeso bekoso ye nipa ni mo be peso be yese nyankopon yes ene ye na adane akukuru hiase aw onipa kwoti aduaba ni di ma ene owu aba aw nipa hunu nyansa bonsam ona adama hunu nkwada dabi enkwadu esi wa ma nipa ntin kwadu a dabi ama nipa ni antrase ene mo nipa kwoti owu odua ama no owu abesuasu nipa pampam nukurim ne mo wa ma ye nyansa ye ditimi nkwa dabi ti na adwensa chan wa ya dia ma nipa ne yes ti se wuti ye na wuti asem no wo wakoma mu a when you frɛ yes obadi afrɛ wo no verse 23 onyankopon etu ne firi edin tro ho onyankopon hwɛ din no se yempam wo nipa adam ne yere onkodo asase ye fa ne firi mu no onkodo asase ye fa ne ye dai efiri mu no onkodo asase ye form ye dai efiri mu no hallelujah amen baby otete no dotia no aha Bible prophecy mu do yes no onkodo asase ye dai fa ne firi mu no ko opamo nipa no ano opamo nipa no odi kerebim no ojaframa fa odi kerebim no ojaframa afna edi ehim ebesi tro na nim besi tro na nim epoye fam se enwen nkawia no kwadua no asa later we peja odofo enkwadua no oba de peja nkwadua no afira asase yes unima me ka kire wo yeah woni mra wo so emo bi na daw sa ha ne betena dabi ye crying na kwadua ni ha dabi nti yesu baabo na banie dia kopim baabi wani da so ha babra to agu ha ye transit emo bi na dawo nkan kyerɛw en se ye betra sase we so edi bobra wa ha amo bi di ne dia to ne dan so se anua no besa tram hwensamfo ani pedi na sase so na wo da wasi we ni da betram de ne heaven ya de I'm telling you yes, what dan na nkase nyako podi ho construction ahia onza. Yeah. So we see udan. Aso bi nchia no. Oh yes. Tebi mu market dan ho. Ene See be stay here. And you having your debt. I'm telling you. As a dan ye hu ye no ye be say hunu di a. Wo di e wusi ye. Sasa. You know what patri? Go Habakkuk chapter 2 verses number 2 na tie Bible no Habakkuk chapter 2 tie Bible verse number 2 Bible kasa Ebrade bua me say o twegyampo yawe eka chire yo odifo Habakkuk say chira di hunu no Habakkuk chira di hunu no chechemugo abo so na mi dichi Bible mu nsam awie mu nsam nchira yenyan akanye ahoharo so no obi bia na read Bible na watumi akan na ahoharo so ade hunu da so chira abira wahye di ohunu ye fa wie ye hunu e da so chira bra nyakopɔ twegyampo yawe ahye e prepare wie ye atemu dia prepare wie ye eni atro emu nsem bi nu ya tro se twentwene na ase a se atemu no twentwane na ase a wo de twene ra nyabotre twan no na badie ebeba enkachi da enkachi wo twan judgment day me chwa dwesi ba bi se wu a wanya wo judgment yes nyakopɔ ku ye hu wo fe wan aboye tajotaje wu hu wo twa atemu da eni na wo chire wo ni ma Bible kasem ya chawa ha Hebrews 9:27. Missy, and na komo na say we kum ni pay. Aya judgment ma wona ewu wom. Yes. Because who are bibia sa. Dukudem. When that was sa. Yes. Adi ye be wu akopem se fe odi jan baba na fe nipa no. Odi atemu ni baba. Abe destroy nkae. Yeah. Yeah, hini edroi. Who can da be biom. Nani wadom na nenu nkwaje da. Amen. Kababunum. Was said ya dawo se mo ni paso be upra. Said ya dawo ma ni paso be upra kun. Enu achi no. Wo na chi no. Atemo na wo. Wo obi biasa. Yes. Enti se wo ti atemu da se mo ba bia. Me amani nya chichi mawo. Debi. Ejani na enya maaye. But wo a wanya judgment. Yes. Wo benya nkwa wo a behunu. Yes. Wo nya nkwa wo a behunu. Yes. Enti bibia wo ya nhwe na yo ne ntam. Na ntansi nkan cha me say me China me wu atemu da be bansa. Na wu achi papa be na betuma ye bi. Amo bi nada my brother wo teach say ye be transfer we so. Ye tra ade na ebesi. Why en chache? Why en chache? Daddy.
anti obi timi wo hia obi a no bi nam say adwuma wo ye ni kase onu kan nyame asem wo be hia no kita paper bi na me hwe bi kitu wa na me fanya de do wo de say wo fu say we ye teaching sa wo be hia no bi kita we bi obi ko toilet no ba ko toilet ye mo aka no no hia obi Grandpa chompe se me no yen cheche bi kakra bi me no just me no change me some just 3 minutes be one mesra wa o da bi when adu we okay when one ponchin no ni pa so mo ni jata ni gina yeah ye be transfer so ye ni ponchin jata ni nre ye be transfer si ya so o ni say okay o da ji we ti akọ mi na me pentem na yeah okay ti me mo say won ton de o de ji o bi abetimi di ama me oh but me no peso me ni few o de nya o de ji okay o so aka nyamsam we nyamsam sure Uja one just when what can nyamsam no na you to be 3 hours ko bi so anti ase obi so anti ase we do so anti ase now we just what can nyamsam ba be kase mi atro 2 Peter chapter 3 verse 7 no wasi osu ni asase wo hoyi ti ai osoro eni asase wo hoyi we wo hoyi wodi nasam na akora na wodi esia moja oso di esia madan oja asase we na aka wasam dia yakopon so ma se be dia asase we ho adanse ko kana sam cha ne man nipa sesa na dwene adanse hunu na wodi no yes wodi adanse ma nipa sesa na dwene a wodi asase we ho adanse sasen abada be say what they want you why then how the adanse chi nipa se boni otimi jai yeah Trufi money ho. Na wo di asase we hu adanse. Then how? Jehovah for me demo. Omo Di adanse a. Wo di asase we hu adanse. Sesen. Preacher mo bi di ma mo di be hu sa mo. Di ti bonim. Musi wo ko di asase hu adanse a kire no. See better, see enter. Where I dance it? 3, 14 yanko. I dance. Mark 115. Mark 115. Good point in a bang. It's a such a man. The kingdom of God is at hand. Such a man. What's such a man? No, so yes, as one. When yes, and penny. No, when yes, and penny. A petition now we need to know. That's a flash. Yeah, no, be so yes, I see one dance here. Matthew 3 verse 1. Matthew 3 1. And then John the Baptist. Johannes born in the John the Baptist. I was. Then I go. Then I see. I don't see when I would say. Japoni akoso. The ben went to the two before. Two free bonim. By then, my brother, we in church of only flow. Yes. What you want to say? Amen. Asase we want dance na wudi. Was niama oja. And wudi we want dance. What the asase we? O the esia meja. Brother baby ami blay. Ade. O David. Biom. David. Ghana biom. David da. Yempe. Ghana di yempe. All of what you preaching and me preaching here. Men asase we. When na mo bi ni na to se wiase wo hoda. And you be see a chance say be say. Yes. Me catch now plan. When you mra so. Yes. Yeah, kwa asase foforo so. Aye ntra. Me the Bible na proof. Me first quotation yanko Hebrews 11:10. Hebrews chapter 11 verse 10. Hebrews 11:10. O chen kura wo fapim. Okay. Ye twen kura dey. E wo fapim. Ye twen kura wo dey. E wo fapim. E wo fapim. Ani chichifo. Ti ayo, ne chichifo. Ani ne yofo. Ne yofo. Ani otwedi ampo. Ani otwedi ampo yawe. Ye twen kura ne yofo. Verse 13. Verse 13. What say? Jidie su na ye nmu nyina wu ya. Ye nanu tetifo nyina wu ya. Won san ka bo hye no. Ti be sin na o mun san ka asase foforo no. Ne mo ohunu kro no chichichi. Ne mo kro no chichichi. Agidi. Aye na tu. Aye kro na tu. E ka say. Na do kan say. Ye ya howo. Ye ya howo. Nya manfrafo. Nya manfrafo. E wa asase so. 16. Yes. Ye evo. Ahowo. Nti si yesa tra ya. Ye ahowo. Debbie. We citizen. What you preaching as well? See about try ya. And
ni enya wo biom say ha ne be sa ba betra dia anya ye be so na say ha tra da ha dey say atra if you them na just ye nya wo nya manfrafo bia enya wo nya manfrafo wasi omu hunu kro ni wachichi agidi eye na tu aka say ye ya ho ni manfrafo e wo asase so the 16 na afei ani da so no wo yin asase wo so my brother jaja wo chema this is a jaja wo chema stop it asase wo ebe je won sam asase wo asai I'm telling you, if you don't know, I mean, case me chow. So see about Sadia, me quote to Bible 9:24. No, Job. Job 9:24. Let's see quotation. What the Asase shobonye for nsa. What's the day? Asase. What the Asase way? Ashobonye for nsa. Asase way ashobonye for nsa. Wakata na tempo. Wakata di penny me nipa fo se jam ye ni baby foforo ko. Asanya no. Na se je busa na kata mani some batra ha. Na ye hwan na kata mani. So what je mu aka ha. No ni wa bonkro ha ya. Body better than the lake of fire. Oh yes. What did you betoa? If you club I will baby. We took about Paul can send you 2 Corinthians 5 verse 1. 2 Corinthians 5 verse 1. Koso. Who from the pedua? Osi. Who from there? Ni pedua. Who from there? Ni pedua. Who from the pedua? Yenim say. Osi na yenim say. Si enye dwiri asase so tomadan ya. Si enye dwiri asase we so tomadan ya. Ye benya efia. Efri Nyankopon. Efri obade Nyankopon. Edan ya. One for dynasty. Ensa. One for dying. Ensa. Ana musi abatra. Hey. Edan ni bi mu. Na bi die bebu agu. Yeah. Tebi o tell say Islam on that die mu bi ngu. Say. Ana mo di mu ano, mo di bubu choko. Ni numwa. Mo di bubu ni madan. Mama bi di o mo da bubu ni mama bi dan say mama bi de ni dan dia tebu da ba ku kwenu adaka. Mama bu agboglo shi nyina. Na oba de wi amabo. Mo di manu bubu ngbongbo bi dan. Nyango poti wo bi na si da ma no. Dabi. Ya ba tia sase we so anya no kure. Ya kwa sate fufuro so. Dan ya. Was e ho na dan na. One fence. Yan fensesie. E ho da osoro. E ho da osoro. Yeah. Hallelujah. Amen. To kan babu a bo hye ne bai. E wo John chapter 14. John 14:1 verse 1. Was it Christo kro ne samba? Was it Christo kro ene ne samba? Mumma kuma tutu. Mumma kuma tutu. Munyo Nyankopon ni. Yesu Nazarene ni ze na kasa na osi yenye obade ne bani ni. Me so munyi ni. Wa osi yenye Onyankopon ya weni. Yeah. Ni ye ya John so Messiah so adi. Trabia pi o meja fi. Osi trabia pi muntie quotation yi. Trabia pi wo meja fi. Sente sa. Asankante sa. Ankamanka ntamza. Onu nka nche yense. Mi ko siesie baabi ama. Ko siesie baabi ama ye. Na sa me ko na mi ko siesie baabi ama. Wo osi mi be siesie ha ama mo. Baby. Mi be siesie ha ama mo. Ko siesie baabi. No veche say o kase bi ko siesie a ene yesuafo no nko a 144,000 na ekwa heavy. Kese ye wa de ye mponche. Ye mponche. Ye nre. Ana wonim say nipa na wo ye 4,000 dada. Me preacher transit wa ha. Papa. Ye ntra ha. Wo se tra bia pi wo meje fie kese kente sa. Ankamanka nkyira mo. Bo se we agenkwa ne hye no. Say bo hyefo ate. Sankenti sankamanka nkyira mo say. Mi ko siesie baabi ama. Mi ko siesie baabi ama. Na sa me ko na mi ko siesie baabi ama. Na sa me ko na mi ko eto asuma amomfa. Okay. Sento asum so amonwene ho. Mebe biom. Ma be fama ko me nkyɛn. Meba me the construction for ban. Or the company member. Mebe biom me ba me kita companies. On me eduma. Amba be sisi dama mo. Mama mo ha. Ma be fama ko me nkyɛn. Dabi mebe biom na baby a. Yesisi da mebu bi agu. Na me the contractors am do free above for baba be si fufra mama. Ma be fama ko me nkyɛn. O si mebe bia be fama ko me nkyɛn. Na dia me wono. Na baby a me wono. Musuma ba ha. Musuma eden. Etse musi ha ne betra. Yesu na ze bi se oti ni wa. Oti Italy. Oti Germany. Oti UK. Oti New York. Etse so oni adia. Baby oni e be kwa dia. Woni da so wan. And it na wo je ho. Faculty mama me John 26. 11. 26. John 12. 11. John 12. 26. John 12:26. So obi so mia. Yesu na se mi se akasa. Ose den. Obi so mia. Ose se den. Obi so mia. So obi den. So mia. Obi so mia. Mani ni mechi. So obi so mia. Mani ni mechi. Na fa kwa me wono. Ehwa na maso. Ehwa na maso mfo nyina ba den. Me na me tro ye. Me ye printing press. E dey da say aha na mo betra. Hwede bitin me nuanom ni.
this, that, the land, and the land. The land ni biti on. Brofo no. Guess why not this what brofo chain tree? Me so be the tree be kira wade wa. Oh yes. Hwe no. Yi. No. TV for me that must some get to TV this one me. Very good. Asase no. That land or the land. That land or the land. Asase this land. Ti ebe ka brofo no. Obi an check the way ye. Asase no. Twi no. That land or the land. And asase this land. Nti twi ni ye asase. Yeah. And brofo ye dey this land. And asase no aye twi kasa that land. And one asase no the land. And one asase no. Yeah. It is a one thing you also take brofo change twi. I me just me twi pa. Yeah. Hey, the boy. Which boy? It's a question. It's a question. Yeah. The boy. Which boy? Which boy? The girl. Which girl? To account the land. Which land? Yeah. And that land. Or this land. Yes. Papa no. Or baby. Or baby. Yeah. Papa yi. Yeah. Me pointino. To account Asase yi. He's talking about this land. Asase no. Anyhow. A moving disibu. Baby. A language. Kasa. Kasa. Memo bin fa wa mejiu. Asase no. Ejemienu. Tie poetry Bible no. Obekasa bi wa. I Matthew 5:5. Matthew chapter 5. 5:5. Verse number 5. Osi dey. Inshani one a wadwo. Osi nshani dey. One a wadwo. Nshani one a wadwo. Na one obenya asase no. No menya dey. Asase no adi. Asase no. Yeah. Asase no. That land or the land. The land. That land. Not this land. One can say shano ojo. No menya asase yi. Adi. Debi. Enya asase wa wasam no ka. Debi. What's asase no? Yes. The land no one tells ya. Which land? Or that land. It means enya sa land we wasam no ka. Do not let anyone deceive you. At all. Asase we. Also the esia meja. Yes. So we ni ma meka chew. O se e betra. Ye kwa asase foforo so. Oba de mfa ne senka. Amen. O mani da so opunu mie ma. Amen. Ye kwa asase a ne chichifo ne yofo. Yeah. Ene oba de nyankopɔ twe di ampo yawe. Kan English na me hade bi o. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Hallelujah. Amen. Koso. Second another Bible. Yeah. Blessed are the meek, Obey to that. for they will inherit the land. Another way nyanko. From the New American Standard. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Yanko New Living Translation. Also be issue then. And also be issue. I'll say, God blesses those who are gentle and lowly, for the whole land will belong to them. And you can land now. The land. Which land? Asase no. Another Bible be look at that land. Okay. Go. International version. The new one. The new. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Go. In another way. Blessed are the meek, for they shall inherit that land. That land. Asase no. Yes. The land. Which land? Yeah. And honorable say land in your wine. The difference between this land and that land. And that land. So you don't tell. You go Revelation 21, verse 1. Revelation 21, verse 1. Etifiasam. Osoro Fofro. Osoro Fofro. Ne asase Fofro. Ne asase Fofro. Na mi hu Osoro Fofro. No, Osoro Fofro. Ne asase Fofro. Ne asase Fofro. Kane soro. Na kane when the word kane. Kane soro. Ne kane asase. Ne kane asase. Etwam. The patch of English in Yanko. Okay.
Or fin now betchem so betchem the book of Revelation say can soro no ejama ehefo. Now say can Asase jama nipa. Now so no ehefo. Obaka jo say ne abofo. Ese me na person kan. O ye Bible Fofro. O ka wadua na say o ka Nyankopon de ono person kire. Ke Bible me. Revelation 21:1. The New Jerusalem. The New Jerusalem. Then I saw a new heaven. Then I saw the new heaven and a new earth. And the new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. There was no longer any sea. New land I go to the sea ni so. Yeah. Yeni po. But this land I put out. Here. But that land I put it so. Amen. Omia drinim. Amen. Enti asemra. Amen. Ye kwa asate Fofro uye sa ube say and that's one. Yanko Peter, can Peter yanko. 3. Chawadwa. Peter, can Peter mam yanko. Okay. Mamnya, can Peter. Second Peter 3. Hey, can friends wait, Isaiah 13:13. Isaiah chapter 13. Verse 13. We are Matthew chapter 24 verse 19. Okay. 24:19. Okay. What's it? It mema osura woso. Ose medan. Mema osura woso. Obadi so be mo osuru we ya woso. Asase him Asase be him finisi bre. Benya hin watra. Watra. Hina benya tra. Ko ba kura makwachu no so. Matthew 24:19. 24:19. Ti asem we na mi. One na wa fa fro. Ose one na afa fro. And one na wo manufo. And one na adani bedu atem de ni bedu na se wo. Bible say dano be oba o manufo nuye. Now, ubenu asase gba wusu na hina begina. Ya yo hina begina shi wi ba wo. Osi wona menu first dan nuye. Ahonya kase. Na ahonya kase ba. Enti mummo mpaye. Enti mummo mpaye. Na mo dwane no. Na dwane no. Ama wo bre. Bam brother, bibi besi wasase so. Yes. Bibi besi to Isaiah 13:13. Read the Bible. Isaiah 13 verse 13. Mema osura woso. Oso mama dan. Osura woso. Asase him asase be him atwe fidan. Ni sibre. Never yet just say me Bible ne kan ha. Ti Bible atemoka kan when your friend say Peter 3. 2 Peter chapter 3 verse number 8 no. Was it Christ dano? Was it Christ dano? Adofo. We can John chapter 17:24. Yes. Muma de bia ku hintamo. Ko osuma de ba ku nyadan. Hintamo. Muma de ba ku nyadan. Hintamo. Muma de ba ku hintamo. Say that kru ye radi sem friendship him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Say that ku ye radi sem friendship him. Nem friendship him ye say that kru. Nem so that kru. E radi nchane bo. Nchane bo no. Say be no so say chere. Nemom no. On mane buju chere mamo. Say on mane bu chere maye. On pese ni pe bi na be yira. Nemom on pese wo nyina bagi sa chere mu. Ne radi da no. Radi twedja mpa ya. Ba se de wi fo ba. Emu na wosoro. Odi edu kudududu. E be twam. O se e be twam. Na ewiemu fitiase de. E be hia sei. Na asase ni munyuma nyina. E be hye. Menam chogu babu num. Me a printing press. Matthew 24:35. Matthew chapter 24 verse 35. Was osuro ni asase be twama ko. Osuru wai. Ani asase wai. E be twama ko. Na me nsam de. Ba na nsam de. Entwam da. O jidia wa. Wo be bu Jamaica ni advance and that's wasa. Oh yes. Oba say Holland. Yes. Nam ka cheo. Oba say France. Yes. Oba say US. Oba say UK. Yes. Tia be ka cheo say be transase we. Sure. And say ka rapture so nim fa so. Idina enye we but ese wo tia say yentra. Oba de mfa ne senka. Amen. Omi adwene nim. Amen. Ba bia wo de won church no woni da so fa no. Ba ha Nyankopon bo. Verse 12. Quotation na quote you na Peter no. Okay. Maunya. Verse number 12. Ye old kan. Verse 11 say ahun say was enti say ye ni nyina be say ya. Enti say we nyina asase we nyama nyina be say ya. Nipa ben. Ana sesa mo ye. Ana se yo. E wa brabo kron. Eni onyame so pam. Say mo twen. Ma onyankopon da na ba so be say and no na osoro. No do afra. Ase mu na osoro. Be soja. E be soja. E be say. Na wiemu fitiase de. E be nane ahye. Na sadia ni bo hye no. Ye ni twen wo fofro. Ni asase fofro. Atini tim. And that's one way. 1340 tutun Ghana hands asase ni bi. Ani ewiase asase ni bi. Say enne e betra oda dia. O se oja bi ato abeka.
akukure no so Nyankopon ba no ne abetra wa ade me na mo be mo kire ya da obese na wie no wi afa construction for no ma be yaduma ne na sa ba ni e wahin ye wahin eni asem o si masiesie ade no ba bi e be sane aba Yes. o sa foforo be sane aba e be sane wa prepare dada Yes. wa prepare dada tino se edan ya nipa mfani sensi amesi dia kan minimum edan ya mesi dia kan debi contracted bi o ga na wo wiase nka ho on dia kojidi Audi abegidi say be kan you see heaven. Share. Onye bi da. Na ko be me kwa heaven. Share. Ubie wa no 1 2, masa ka 1 2. Ni e chechira na oni. Wa yi nya ko bie nu ane ni wo mbi. No bie be dwede nu aga je say me ka ho ye say me na me come here promise work wa. Me ka Obie nsanim. Obie nsanim te e dan na mo mark me ntem ase. Wo be ju obi dan. First Corinthians 15. You can first 2015. Verse 19. Verse 19. Say enkwai Say asase su dan bi. Ana we de banya tutu so dia. Ani o Kristo mani da. Ana mo say Kristo mani da so say haya ne betra dia. Ani. Say haya ne betra dia. Ni panyi mo brofo. Ye wa ye ni nipa mo brofo. Eda no. Kai. Aye se ko mo di da no ekọ. Ti o ba di da na wie. Ni ya sa betra, ni ya se be di da ni bisa. Ye ko ba bi won fo mani ko so ehunu bi da. Yeah. Ade obe hunu e so ko. Ye hunu bi da. John 17:24. John 17:24. Eja. O se eja. Wana wo do mama me no. Nti o ya chinkwa Yesu mpa obo eno se eja. Wana wo do mama me no. Na wo do mama me no. Me pese fa ko me wo no. Me pese fa ko me wo no. Won so emeka me ho. Otinwa. Debi o. Oti ashama. Debi o. Yesu ti kumaze. Debi. Eja wona wo do mama me no. Me pese fa ko me wo Me no. pese fa ko me wo no. Won so meka me. Won so meka me ho. No hu Ya ni ba bri nyina no se ye mpa ha otom. Debi. Me si ke be cause demonstration. Ghana biom. The politicians are Ghana biom. Se obe cover got test ni nyina. Won se ma ke ka she nyankopo e yama. Besiesie nyama nyina ba Fofro. or the above for tankers ever. We had Ghana na sa won. Oh yes. We had Ghana na won. Mum say that's one, yes and that's one tie. Debi. Yes and that's one tie. Debi. Ya ko ba bia obi mfa ne ko so ehunu da. Wo nko woda. You know who calls him inko? Body mfa ne sanka. O man bo wa ha ho. Yes. Obi tichi wa ka je so wo ye nipa betimi awu. Yeah. Betimi awu. Ne me ko so bia megu agyaw. E bia na ko wu je sa nipa ko no a. Na wa kwasi sansa na adwen na okeka no. Sa ba no wadi na chewu nkwasi awu. Yes. Don't listen to them at all. Yango pans keja poya wan smesi e media asase we wan dance here. Debi. Was he encouraged in such a wasam? Yes. Many pa repent. Yes. Ono no si fam onim do bayo. Na eni that's one nya ha. Debi. Enya ha de enya nka ho kura. What? Te dan na mudi mani atutu so no okay. No. Psalm 49 verses number 14. Okay. Fofro 8 nyanko. Psalm 49. Ko. Verse number 8. O say, na wana kra agye boy yatin. Dabi. Ko what do you say? Okay. Ko what dai? Ko. Okay. Verse number 11. What do you say? And then be mo tiri mo say. O ma dan betra ho da. E dan ni bi be ka ho da. No mo fia tra ko No se fie de point fie bi afie we dia nsai. We inside we dia be say we inside we di. Mo di manu abubu ni madan nyina. Ni ma do mo nya ba ko kura o. Mo di manu abubu ni madan nyina. Satem da ba ko kura ni baka. Mamu bi da ma say ni. Tokod de. Abukura no am say baka. Teze dan Nyankopɔ ba opɛ ewe East Lagos. Any Ashoma Estate woni dan bi. Teze temakura say enye. Mo bubu ni nyina. Di manu abubu. Kokuma say o ma say dan bebre. Manu abubu takra di dan bebre. Because bitim dem say dan bi nka. Hey! Won termini say. Bubu afie kuma dan ko jokrom dan do. Hey! What's your people termini say? O ma dan betra ho da. Dan betka e betra ho. O mo fia tra ko se won to to Fie betra ko si awon to so. Wo di atoto on sa. You crowd the dia to e dan bi say me atemu da ba dan wem na metra. Yeah! O di pa wa di die mu. Woni pa wa di die mu no. Won tram. Me na me ka kire. Yeah!
asase we no see ni dan cross one trem e be gene nsam and fa wodi nkoto dan bi so no bi nsi dan ma yankopon say yankopon be fan kan eja pade o say e dan na me kasa mesi no mo ankasa mu si bi ma ntim be si kan na ka no be ebo be true e wa ha ya wa ya de no dada wasiesie wasiesie ama ye dada o maybe because nipa 144 me teach you nen what ase pa Osnane fofro do council fofro okay abeba so osnane fofro da ene ho me dada ene honam nyina abeba sore o manim ne ba ko sore yawe erade na ose yawe na ese ikoso no so betra ase we so ha obetra debut hon ye kokko yes ade no nukurim ti ayekwa ye kwasa foforo nya nkoso foforo dabi ye kwasa foforo no so nukurim tira won ti ase amecho ti nyanko pe koso aye wan ne hene ne saa yes ti osoro foforo ni asa foforo ye kwasa foforo no so yes no akoso atra ne so mu so nukurim tu ni ma teachers nti ase yi na eba kwa ekse ne edi ntro na tie tetebre no a no sane ba ho no yes san ni da so na Adam say no and we prepare new land amaye ni atene fa kwotena so no onu nyankopɔ fe oni ya communicate fe do otimi ba yem no iko aha Satan say na wi it on some happy dabi or the achebonsam ti no say sanete dia or the fidada we mu ayasase we or the better the lake of fire yes na be yeja abeda no the abonefo agu nukurim ni ya ko jina sase foforo no so tu wo out wani a or left ba otimi hwe yes wo hu abonefo to se be say da homeda o say ko na ebeba se osnane foforo da na ho me dada honam na ba soro manim na e ba soro nanim erade na ose na onu twedi ampo ya wa asem obe mo be fredi ye be fredi akohe di pa te fe be so lift asase no ni ye de ba nti be se land we no ode be the lake of fire no e fe enu na ye gina so no watu wani ahwefam apehwe di pa tutu wani hwefam e fe na wo be hwe nipa na o ma to me mna na fu hwe nipa na o ma to nyankopɔ mna na fu omumu anwu da anwu da no mu jasu nim da na honam be pro no mu dejanim tu odija na kotoye mo so tiji se obehili pa na prekope on se o hia once pe won nchache na o hia once enu anu no na je se nipa na awie ya ba anka mo nyanya nso ya ko hia once nya ko hia once sabe mo nchache ati everlasting fire yes wasi nimna me munianu a wo ma to me mna na wasi wutie tichina ena ye be yi abonefo ne fi ahye wo ma yifo asa abonefo keke cheche fo ben no sani da so we na wodi aka mo nyanya so pa yes ana cheche nti de hu wo mu nyina ne se oba de twedja mpo ya wese mo ma sikore munianu mu a o ma to me mna na furu amumu anwu da no mu jasu nim da e jane so nya dai enu mu da kinda everlasting life yes and everlasting fire deje ni awiye ni dankwa eni awiye to nya dankwa ni awiye onu so benya deje ni awiye eni o mienu ye prena asase so body em fane mo sembe go so amen and that's what you ba ko pe see ye pra kwa asase foforo no so yes enya asase wei dabi asase wei ye jaland yes a jaland body body wuro fane ma so say repent because the kingdom of God is at hand. Swahili na ben. Nya asase ahinie. Dabi. Oso ahinie. Yes. Ade dia amfa mesi asase we so. E wo baby. Tenye dia e betu akọ. Yes. Tino fre no so ahinie. Eni ha. Dabi. Cheche beni. Dani ni pagini butu ko dia danse na udi asase yi wa danse. Ome wa asase we so. Wasi wasu ni asase betwa masabu dia ntwamu da. Matthew 24. Verse 29. Wasi enanu mu ono. Wasi nanu mu ono. Ahoyehia ne kire. Wasi ahoyehia ne kire. Entamara. Ko owia bedusum. Wasi owia bedusum. Osane rinhran. Osane rinhran. Ensumo betutu afisuru. Ensumo betutu afisuru. Abegu fam. Osoro ahode ba woso. Osoro ahode ba woso. Eno ni baba ne senchene be dedi woso. Na asase su museko nyina besu. Wo be hunu ni baba ne se. Ofri osoro mu nkum eba. Ahode ni monyam kase. Obesuma na bofo. Na wodi tutu bentu ani so. Baba. Kwa
wabɛboaboa wɔn a wɔyi wɔn no every wiase from ananim akɔ wosi abɛtra Chichibeni John 6:26 yes John yɛbɛtra wɔyɛ nkyɛkyɛ Debbie sankofon Nyankopɔn so bɛsɛ wiase so ɔnsɛ wiase no men no nsa ɔsɛ no membo obi yɛ no hia mogya sɛ mo nyi mogya teacher fu bɛ no mo de Nyankopɔn bɛka bia mo wɔ asam ka Nyankopɔn ma sankofon warning be careful show you all papa I'm talking about Jehovah yes Jehovah Witness mona me demo no yes church na moa mo cheche na bi moa nyamsum Debbie ne yo asum no Debbie now no be friend apostle you very good who teach you how anyway I don't know how me preach him why are there and they sufie koso na boma baso ti me nika kasa me wunya me sa da Debbie utwa drum nanwam yes just how they win to me for drum ko no answer Debbie no answer wo ba bu wi ase nyina dodo na ye omo dia o ane petition ba jiti ni mapa wanya wako bi apetition ba no akotwo dan ni say God is king apetition ba just onyame ne hin say wo tonsa ba dem fanti asem la omi akumam ne wonsra megu so omo ni so ntaw bibi tijaw read the Bible kasa na sem no kana mu do yes sem ni mu do asase we be sai yes nda so bi ani ha mo mi ensai ni da so anu ase woni krona ma ye Hebrews 10 no ka biam yanko Hebrews 11 verse 10 no o twen kura wo fapim ye twen krona wadan e wo fapim hallelujah amen krona ye twa dan e wo fapim o se wadan e wo fapim ani chichifo ani ni yofo ani onyankopon ani twedampo nyankopon verse 16 kwaso afi wo hwehwe kuro a afi ye hwehwe kuro bia eye chanso ani wasoro de esu anya hade no mon send da so no enti wo hu nya onyankopon ni wu sai ye hu nya onyankopon ni wu sai wo be friend wo onyankopon be friend ye twedam efise we siesie kuro bi ama won osife no be siesie we siesie omo se efe no be siesie we siesie unka quotation Yesu ka semi wo Yahshua mi se ka semi e Matthew chapter 27:15 27 verse 50 yenti obwade asem wosi ahwade esiye na hye ntuma etwa asodan mu Yesu tiam eli lama sabatani no etimienu firi soro edi besi fam na asase wo so yi na abutan papa na abuda buebue na nipa akronkron adida omonko heaven yes nipa kronkron adida wasase ase won mu bebre enyane efun bebre nyane na ne nyane echi no dimirika ba krom be fa krom say hey chale document say ya chinkwana kasa wasiem asase awoso na nidaso woni say de nyane fi abodem no wa ne moja am ye nidaso say yes obi bia wa ti on kamenem yes on kamenem ti esa ko back na ne nyane echi no unyina sa ko gu am wo free won abodam ekọ krokronkron mu ko yi wo ho adi echire nipa bebre no sam balance yen kamenem ye dia dance abase and that's why they e wo ho yen kamenem who sorry e dey e wo ho ye sorry akwan o sorry asa betra no sorry agana bi wan kan win ready gana bi has no man ka kenya sasa any location has no man na kan wan betra has no man sasa location no nyasa se first ye do to progress ye you progress ye do akotra we ashiama ye change location keke we my brother ntesa ye kwasa se foforo so yes and chichifo ndi ewo krita ne nchen yes emo bi se woni da so obi se nchechire no nyankopon twedi ampo ye woni fapem no de amaye no emo bi se woni da so John 6:26 no akai John 6:26 John 6 verse 26 yeti obadi nyankopon Yesu buase won say Yesu Kristo nyaje nkwa buase say the kura me say mo say enye se mo hunu nsenkyere ne nti Yesu ma aduane o o cheduane mani pa 3000 ade che na increase by 4 hwe crowd need no se ka me nyensenkyere bia
Who sent you to Morshami? Hit no say, Mum sent you na Moremi. Mudi Pano, I na chair and rent in a match crowd. Monya Adriania say what you might. Adriania say, who had Jumana Mopesi. Name Adriania Tnawada, Adriania Tnawada. Nequa down come, Equa down come. Oh, Nipan de Mamma, oh, Nipan de Mamma. What? Oh, Nipan de Mamma, Nipan de Mamma. No, Adrian coupon, I saw no. Was it? And was it the same? And was it the same? And then again, near your own Yanko Pajuma. Yes, was it? Comisia catch him say. Yeno Yanko Pajuma, Yen Yanko Pajuma. Someone did your suman, did your suman, dear. Yes. Yan quite your suman, you give me the identity. Vest Matati, Vestati, pan with fish, was a pan with fish. And was it the same? I didn't be in Nanuka say. And Sancha Or Bain, more Naya Giedi. And then I will you. A dinner more. Yan Janimu demand a demand as said what you said. The actual say. On my own pan, fish. Yes, as one said. I didn't come here catch him. The crime say. And your months is not a mamma pan with fish. The mamma pan with fish. No major. And no mamma no could a pan. I fish. When you go pan, you go pan. And it is selling fish rubber. It is selling fish rubber. Oh, the maybe I say. My brother, I said we not saying. So I'm not making young one. Always one car. And was said to Osoro. And was say your boss because yes. Now me bama be fama fia. At the macom in Chinese. Who said that's one? Who said that's one? Control 14-1 say. Mama come to. When you and Yakuponi. Miss Money. No, no, see, Sunday Pomega Fia. Sabia P. Wagana. Major fear. The big Wagana. Major fear. Sabia P. Wahe. Major fear. Major fear. What? Sabia P. Major fear. Sabia P. Major fear. Nasankantisa. And come in, can't chama say. Because yes, baby, mamma. Nasame Konem, Miss Osami Konem, baby, mamma. Mabapio, Messama baby, Mamma Fokum, my former coming China. Baby, I'm a one. Mosuma hobby. What of war? Then I pass out children. Asase way, a we are boha. Baby, I got some, a we are more. A hanging a one air strong. Mammy go to Baba and I mention what you are. Called the book of Revelation 21. Verse 25. Verse 25. What's the word to turn up? Also, crowing your quatrains heaven one. Asase for fun. Yan to 2 crowing day. Up room. And Yana to new hobby. Yana Junior day. Any hobby. Yana Junior. Hi, here we are. Yes. We are boa. And I do her. India Asase for Fronia quatrains. Oh, Mary Yama. No man, I do ma. Yes. San say, Unim, no Mary Yaba. No man, I do bar. Obit me account 2 years. No, just say everlasting life. Yes, I have deeper trauma chair because just by having Café 3,000 years. 2 Madiansa. Nadia Quacho. Nadia Canto. Simania 1 year. Dear Bombaco. Siswe. Anyway, nada. And Nantisabofo. And you chill and go. Sabana was with the Jamuno. A general demon. And so everlasting. And so we anyhow. And I do Nadia Canto. My better Jamache. Tebe, you never go half time. With them, sir. I don't know me too for. Yes. Men, son, for French and can't just be up on the Fia. Debbie. Yasoma, if you want now, the partner. Almost the amount of someone to talk, Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah, you have to say it. Debbie. How many to talk and not Lord to bless you? Lord to bless you in Sweden. My brother Jai. Why your final judgment? Yes. Final judgment. Yes. Quotation you go to a your prophecy be all a Israel. Say in the assassin matraso. Na mataphobia din fio ha. Why yes quotation am quote in fact can call everlasting quotation no. Na do so abranti so mu kwa nobody 100. Isa ho boshe. Nukre. Maba me di no to watch. Me prepare another topic na me di aba. Let me go to quotations na cheche match. Men
tie sancheche no baba ma warning don't listen to them Debbie nya sase wa nya betra so Debbie ordina sema kwa meja yes ose obese no bese no bipo betutu nya obese nya ba Jesus 2 times 24:1 the Bible Isaiah 24:1 Isaiah 24:1 what asase ho atemusam ni di ati ayi ose asase ho atemusam Amos 4:12 asase ho atemusam ko what's it hwe awurade resa asase o kedia mpon be sa asase amana dampan wadane ani abutu cheme bia betra odani odani eni ede abutu na be jina hina ga yo be jina shi wi wan ro osokoto jota wanji papito hina be jina shi wi wan ro odani asase butu a kasamengo wabasufo apete obebo ye firi so kwa na ayoman ni so na edani du obi be so for mama mistake akwase ni wura mi wura na ama my afrasa na wura akwase mi madam amwami o otofo so to me dia ade to achie mama ntimi anya nkwa o the family so the free ni mo funtum wafra obesa asase na pasa asase nipa wo so nyina pasa wa fom na pasa no ba fuma asase pasa if is everyone na o kasa tempo ya we no na no aka so bese no yes una boy Daddy oso bese na ade osi nyakopon de otimi se na ade sa merciful God asa me na bese waka no oso be destroy land no oyini de afie to kan Thessalonica chapter 4 verse 14 the Bible na mengo 1 Thessalonica 1 Corinthians we are no can 1 Corinthians chapter 15:50 1 Thessalonica 4 verse 14 na si yegidi se na si yegidi se Yesu wi ya ginkwa Yesu wi eno sori biewa ana sori biomu a sanso na onyankopon sana munyi se onyankopon ode wona wadedan bebrebe omo ma wuwu ni nyina benam Yesu so fa ya ginkwa Yesu so abeka ye ho aba abeka ye ho je ti ayo na professor na sa ba atemu da beto no bro no ti asase yeah ti ona ewu ni ba beka ono ti asase so a yemu de na yemu de ye na mawurade asem me na mo twedi ampo ya we na sem ani ye ka kire mo se na mi tu mo fo na se ye na ye tete ye asia titi ase ye reka ko si awurade ban ni bebe wu ye nyɛ wu ansa na atemu da ba ye resa wona wadedan atemu da ne beba no na bi ewu na bi nya de ebi wu ye resa ne wona wadedan nanso so ye ntimi nsa wona wu asama no dada no if say awurade de o ebi se so o twedi ampo ya wona nkasa de o sebo obofo pani no onyankopon to bento ni di to bento papa if so besa wabefo ye ne ye tete asia ye titi ase na ye tia dada na ha ne betena obafia fia ni akwan bi obi we fi choko di wako mamplo bi obi ye fi akwan osi obe magufo na dika wu no asori abedika akọ fa ye ne ye tete asia so fa ye na ye titi ase yakai eni wo mu nyina munkum da ko sie awurade wo wiem sa de eni awurade betena da enti mo fa nsem chichi mo re nsem chichi awurade wo pese wo sai awurade chichi wa ho he ko tu sanko fo ni quotation gen ko Timothy okay masa mo mu yo yes chichi na mo di wura house to house no a mo di deceive nkofo no mama nkwamin so for doso no Timothy 2 Timothy 3 verses achira fo atro was sanko fo we acheche fatro for me mo bi adi but the Bible ni describe on yanko ye mo bi was sanko fo we ni nkofo bi a ene o mo bia o ni nkofo bi a o mo na masia shin fa efiem mo bi adi ona nyin house ewi o shin efiem o mo fa ma boni adọ o mo kwa na ma boni adọ no me bebre di akire kon say bi mu ma ene What bonya ye bi mu ma enso so de kwa dan what was sua da o de kwa de sua na enso mo babu so mo sua de sua so mo ntimi hu no hu no kwa ne da chi o mo chiri no kure me na me tro e dabi o san ko fo ni chi o mo chi no kure se de ya na ya mo o mo chi mo so den onye ni nia onye papa dabi onye ni kwa so bia onye papa dabi onye ka so me ko chi o mo chiri no kure babu so mo chi no kure se de ya na ya mo how so I refer the book of Numbers say ye yami eni yamne eni Moses DSC no sana ye ni mo ni DSC we mu ni Bible no kwani DSC we ni pa o ma dwene asai me na me tro Bible no me a printing press also me nkofo bi o ma dwa dan asai won fra wo gidie fam me na me tro ya me a printing press also mo fra wo gidie fam say me ni we kwa cha gidie o mo nka ho bi o mo nko mo nim pi Bible say o mo nko mo nim da o mo gimie be da di atemu da o mo say esi no tumrika na bo fo akire just ja you know say bi enso kwan esi fe di esi
chinye bibia nyamo posse di panentwi mu mfin so say no na membo obi yaro hia mo just enkotwe man mami go to quotation me preach about blood but let me show you something my brother who yare no yeah quotation na onuan de catch us say entwi moja mo obi no obekodi ka catch us say endi moja it is me ni moja na dey warm here na just say my head dey medi moja oh very good why are there wo church no dia ya kan okra na dia ya kwa okra no e wa your friends Leviticus me we dey me be fam kake me be me share den teach about moja dia ni moja mentwe na twen hwe babu na menko Leviticus 17 verse 10 woni moja wasi ye ni moja obiara ofri Israel fie ohawo wa besuo mu di moja biara no di moja biara no mema mani asasa di moja no kwai na metwane afri ni mema twene na mi afri ni mema twene efri se ohonam kra wo moja media mamo afode buchi yara so sabri nyakopo si nipa afodebo yebo afode ya yemfo dwa na afode it was moja no odi amaya afode buchi ase mfa patama de mfa patama okra ko odi obechirem na moja no de patama okra na moja ne de patama okra enu ntina mesi Israel for say mumu okida biara eni moja ohawo basuo mu to obechire moja ko si me woni moja obi ofri Israel mama awo basuo mu woni moja enu obi ro besuo moja ebo no koso onfa doti ankata so titia obo atobo otito kweba bo mi ko wasi ukuma ponjia obi na ofri Israel mam obi ofri Israel mam eno hawo basuo Israel mam ya haku aboa we hanta ko ngulem ko kuma aboa ana anoma wodi ana wakuma aboa bi akoko bi no hwe ni moja guwa utwe ntia onfa doti ankata so tufam na hwie moja no free no it all kanam ayawie no si hwie ni moja gu ansa na abawie a ware na fa doti akata so men kwawi na aboa funu no moja na kanipedua no obecho nye nti osi hwie moja no kra kan nyanko ohunam nyina kra de ni moja ohunam nyina kra de kwa babu ni moja ene ne kra eti ye ka okra no ni moja no okra moja no okra no moja no ti no si me ni aboa bi ya moja efe ye mmara mehwa de bi wo John chapter 16 verse 13 ya de wa okay ya jin kwa meze ya ba Asase so John okasebi John 15 verse 13 koso osi minka obi ni do kese esi Yesu si obi ni do kese esi ni sei so de ne kra mpacho Yesu de ne kra to mai ni moja o de patama ye o si obi ni do kese so de ne kra beto ama ni ndi Yesu de kra to ama me ni moja enyi mboni fefri obi a otie me o di bia so de kra to ama me dana se me so da wase so a je say Yesu de ne kra to ama 1 John chapter 3 verse 16 1 John 3:16 koso na me nko yamu ni ehu do no so no de ne kra to ama ye Kristo de ne kra to ama ye ya ese Yesu se ye de kra to ama ye Mini bi hia moja me so me de kra be ba for de ama de kra ni moja wo sa so no mo si yantwi moja nyago pasha da set trap na mo wo bi be free sa blood so ye be ni moja no so onye den wo wu nkwase awu ya so mo lai wo na enu na ku am ana bi so ye ani tia o yo mo hoje hwie na betra onu nko nkwase baby brusie o baby se do mo brusie sa na bebre wi o mo hoji moja ni sie yes ne ba hia no age wa bako de na wo ko tienchechia no na wo bako wu nkwase ewu o si yamu ni ehu no do no yes so wo no age nkwani de ni moja to ma yeso ese die moja to ma ye ni adenti na ma nipa ato ne ho twere sa ni na chip blood me check member ya serious ana mo si yam fa nipa tremra etimi me ni check member strain yako ya test obi abla don say nyewe no say apostle ni wankasa try ya try na me dey fire me twi na me see so ene wanya nkone na mo hono onwi ma ye bone me ma ye bone dabi me preacher man asakra asa akotwe moja siri so am wanya nkwa na me jana nke du me say ye ntwi moja na kwa wu nkwase awu we nya me so dabi First Timothy 5:13. Tu kan First Timothy 5:13 o se dey. Emu na santofo wem na yenye we. Owo ye ni ha wadi sham. Ni ha awo Bible adisua no. Efie chinechi no de onu kan no de bo no samra ne se o ya de.
enye ni hanku no mo yo omo ya no krokro ba wo fie sese aso be ya ni obe ya di so be fa wasam ayedan akọ omo ya pere I can something from abehwem kwamu bo hu dia go ni wa ko yesi oh tro no dey say away boss mi tu fu na mi tu sabra oh yes me ko be shebre kaba oba de nshira amen akane no na yene muano na washishe doso ene de wasisa na fadie ahun sama shakotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tiffany will be emphasis, and I know 9. I give you for now. Oh, no, when we win, Yamia Quenua. The woman. Anu kwesemo Isola do sudie Ensu Aji trosem kwa Trosem ne betimia mayati Nyami asipa Nyamiya kwainwa ewom pase isola dosupa ensu ekinye bieni mo ampa ensu ejidifo Yo krom koma yehuba akane no na yenimu wano patada ya shishe krone chiwati akane no na yenimu doso ni sebena busama so chimishe tensuele wajenga brini kobi kaweni na she akane no na yenimu wano inaje wajisi kansa na washishe tobi kwana kosa ya wasisa wafadie wawewe dunia wati ebrena wi duominia ebrena so dini eyedi so nya ofupo ni trosem suya yedi be nyame adwuma no obisi ya sori bia ya sori wati oka wabua enya sori bia na ya sori odidini na yese osofu achie preni munusu afre na safu menina lodi atu wenim se wa we yare no bra we kweye ni munusu na yare ba ko trebia mani parin sinsan bla bedia kwa chene juma be koyie nyami menguna mane afedia kwa nche muna dosu enye na daseni atrosamuni kontomponkwa na mimanye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem kwajimi so memfri osofu obi ho ekowie chenie ngwasi hallelujah amen yedo so ni asase twediampo ya wase amen wado ya odi adom yen amen odofo bebe yaduni asase we ebesai yes emu nyeme nyina ebesai twediampo yawe ebe kasase yabutu Nima me kam wanya wonti ase tuma bi na dawo yes na pre na ndaso no anya ndaso ni ha de hwe kro na chechefo ne yofo ene obo ade yes o de ni daso ahye baabi timu ye nsani daso no baby we sa pe be manyankopɔ twedi ampon na sama sesa
ene senate dia na onyankopon se oya osoro foforo man dia na asase foforo dia e de ne me kra no menti ase nyankopon ote he a o sa be yo osoro foforo e na nsa na we na so no kra ne ho no bebubu ana asa dai wo asuru we na o ka wo we wudi ba bia ya wete a determine time verse 14 determine na be bia papa ne te wo ya no akwa kan yesu ba bia yesu tu ko ye okay ne nche ba bia ye ko new land na seba wudi ni mu a we osuru we na be free ho na asase we free ho ni akọ baby foforo mami tie dan say land we kwa be hangi osuru we anamu a new land be hangi we anamu a asase we dia ye ja yeah yes he babu na menko what's a share what's it determine 10-14 share what's it osuru ne soro 2 musoro 3 ye nyankopon dia ye nyankopon ho no hye osuru we wo twam ha no twam second wa quartet ti ba bia ya wo hye ntu kan Ephesians 4 verse number 10 verse 10 o se di osane ye no di agye nkwa no osane ye no ono di ofuro so tra ono ni di ofuro ye etra no tra ye osoro 1 soro 2 so nyina so ti ye ke osuru we be say ya enyi ba bia ya wete no o dabi wo mo so bu franya ni ho a Musa no Paul be kan bi wasi minimum nipa bi yen ko 2 Corinthians 12 verse 2 minimum nipa bi wasi minimum nipa bi wo Kristo emfie du nani so hunamo minim oni hunamo minim onyankopon no onyankopon twetwa ye wonkoto no nim sa nipa no wo hwim no ko so miensa Yesu tra wo suru Asase way ti ba bi odi ba ko ne ko no eno hwimi yakọ we ye ko new land not this land obodi ma ne musam na so amen na ne mutie mra so amen amo bi na da wo dabi na bi cheche ba bi ne ko podi be park na info bobo the green obi a sheda forjere aye book aye new land no am for to aye land na aye said the nipa ni nipa be dey e be tra wasase so wa ye ni book no oton business no oton oba se me nton oji ade obi abetimi di ama obwa waton anu wa boni tirim no aye homa na ba se obi a oba said the nipa ni tra wasase ne so now be nani pa ni sari nam jata na dem say na we ya DJ na mi jata no come go have no have any jata woni jeta me go have you jata did I go have say ni jata mu ba kwa patra masa ni pe ko have ya ko pe bla pa bi abadwe no a o se jata ye ni asebọ no masa ni peni abiro munyi jata so mi firi o bra mi brati jata me ni jata ko 20 oba mi de na se jata ikura mkrofo so ne bi ti dada ye wo bi onya jata ni jata on net ti we ade foforo baby se mu kura me tan dodo hey say ene mwa anye noa na motafo a do oni ontimi ni mfi yo akwa be di mfi yo is obade mi akomam amen me bre na so ene be bia ya ho ode pem ye no atimi amfama nko more hours ntim pesa me dis ya ye kra bia o chira kwa ne ba be yedini tie bom pa so obade ne be ya dom amen ye pon amanfo betimi aso ye mu na yetimi aba ya ka ho to be ba me nyamo hours na just say na my chef ti aba na say enya na mo ensome it is abri mi biela na tum freme baby amede patu anapimini osoro foforo ni asase foforo ya kwa asase foforo no so enya ha ne betena asase we be say 0559552686 enegu osoro bet me afresh abri bet me afresh abri 055 955 mi afre bet me afresh 050
76 90 000. Hello. Apostle. Yes, sir. And council. Yo, preaching the they are coming from say as I say what's an idea. But I will come to me. Every the farm come back home after. You be bugu bangasa grava. We know who gra. We say demolish. Share. Basa jai encheche na dos dodo. Share. Also be sad ye no, obese no. Also on say no be jebi. Obi si dan hye nyankopɔ ani nyam wa. I had a better idea and can wear bra bia to pay. Ya. Oba dey shira. Amos chapter 4 verse 12. Amos 4:12. Amos 4 verse number 12. Aso me nka sen. Enti sei na meye wo. Oti ti sei na obeye. Israel. Ghana fo. Esanse meye o. Enam so obese wi ase ti. Siesie ho. Siesie ho. Ko hia wo nyankopɔn. Ya bi tra na oba. Ko hia wo nyankopɔn. Hello. Hello. Mami me Josu. Hello. Hello Pacho Kasawada Roma. Yeah, we want you. Pacho lower TV set ni kakra. Hello. Pacho me ti wonka lower TV set no. Enti e fa TV ti e fa phone so. Pacho you. Mi ti oda Roma. You want you. On shira so mami. Nanti oba o. Amen. Nanti wa bo afọ ni wa kin kan fun. Amen. Omo mi bo wa ma bi na be bia wo ba. E ma ye ni bi ni ti ta tra mi ra di la wo ni. Omo da wase. Omo on kwa ho ba. Amen. Amen. Oba dey share bebre. Oba dey share bebre. Share bebre. Hello? Osi ye asase no. Wan kasa asase. That land. Not this land. Papa no. Asase no, not just papa no nyina. Papa yi, is woni. Nshanu won wadworo no mbenya asase yi. Hello? Hello, Papa. Mami. Papa, yami asum jenkan. Enkan so mami. Ncheche we ya mama hu se simbi nkamajin ya yira. Ebi se ncheche we bi ba me so sa na fie du bebi na mtia. Don't say bi mu so preach o mo ka heaven ni say na heaven wo na earth wo na ye bet na ya ni ahin ya kwata na heaven wo anum na bet na ho. Ntia no na mama mfa majin yanko. Na we ma me ni Mike nyim ye nti. Asi na se asi ni na besi asi. Edam se Ejapadie yemfa nkosi. Ejapadie yentimi fadinko asamande dia. Eni ama prep me. Which down so mami. No ma woni ndie mu ndori. Amen. Debi amekata se ni boni shawa. Obade yawe ombo na nifura. Amen. Amen. Saso na jimbo ni bi gine tiawa erade kata no nye nipa ko na bodam. Don po ho ban ewo Yesu Kristo mo janimi. Amen. Amen. Obade so nshira bebre no onye akoma so ade mama me. 1 Corinthians. Hello. 1 Corinthians 15:50. Good evening. Ata so se vai da me kasa fi Madina. Mi Madina fo nyina. Dadi mpato ya o nsira o ka ni nsese na nume o dia mai. Nshira so mami. Esi Jehova fe de dadi me tini o dia ye. Anapa su o mu tini be be da o pano se Yesu Kristo ba o be wale. Na ye ya send the lamp of God. No more quotation do revelation. Di mo ai di. Itu odi Yesu Kristo dia. Ni akobo wo so Yesu Kristo di mu. Se ensemo o kan ni na o mu se enfa kwemu o just or for so certain sina jina sem na o kan bi. Na wo ye wa just so mo mpa. Bianye very biame ni na ho. Biam fan cheche boni biame yi nyankopon twe biam po ya we ne ba. Ayen cheche fun. Ma kan plane. Sure, but on two condemn. On chance. Yes, we even know what we know. Be as one of the opportunity want to be situation. So the bush any be antia. Abekabiamano. Revelation chapter 21. Yankupon a banner in chain. Obana. Yankupon banner in chain. Now, what me papa to no so I just mujane. Hello, with you.
Apostle Patel, good evening. Yeah, good evening. Nothing can come. And Council. I about the panel and church. Not that Uncle Pooh, oh my own, the old woman, maybe I do not. I think that woman we have it. I can't be. So I found it. But this is not the military or not. We are using the Italian committee. What the empire near the body had me. Is it? Yeah, where Obia subscribe. Ohe motive in class and subscribe here YouTube channel. Facebook. Oh yeah, pet. Me ba pet. Unsabeka. Into ye pet. That pecutation at all now. Ufa phone. Ubenya ni na. Why? Very simple. Amen. 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 Obadi shall be brave. Obadi shall be biara. I will hear the piano. Said me preaching all the quotations and count the subscriber here. YouTube channel. I don't man crying no. Be bia we are pena abeda wama. Do we pay wakasa kum watobono watcho quotation kama enu mbebwa. They say me ha me okrabium. And one is a subscribe here YouTube channel and one. Hello. Hello. Hello, Pacho Bentonka. Hello, good evening, Apostle. You agree, sir? Hello. Me Pacho Casavadorma. Apostle, Nadasun Gankao. Hello, Apostle. Pacho Casameton Cacasa. Nadasun Gankao. And council, me Pacho and Tion for TV, so Tion for phone, so. Matty, Apostle. Many are the on church. Medawasi. Na. Maybe Senka, Meyanka, may do often one and come never pa. Saturday, Yeshia Saturdays. And a Yeshia SON next week. Headquarters are in Blawish and Yamarket. Ubafabu. Trump at the best. May I say yes. We are many partner. Church and Mount or TV show. As Sacred Public Prayer, and we did say I'm going to push on church away. I remember by Nanu of it, too many few souls and power can be out of my care. Let me show you a answer. I mean, because I'm born by. Never show a chap. Why? Nobody shall be brave. No, you are Amen. That's a free, for the Malam. Mati. Measure a chap. Mati Obadi shall be brave. Amen. Hello? Hello. Me Pacho Miti Wada. Who did maybe a Gazefi? Yeah. Hello. Me too, Kakasa. Yeah, Apostle Yakuba Sunjinka. And Council. You locked down with the Yakuba by Ghana. Amen. Ama yehuno kurana pa. Amen. It is a one bus one can no do a course of Bible one can. Especially in Namia Yembo Muti. Ah, not a Muslim. What's here, Mumuti? A yummy papa. If you say one more, if you remind them, I make one go to agree. Said the woman near a poor hand. Say woman in the question. Okay. The ministry is Christo by a bonnet. No, Monko. Enjoy the brebo swimming pool. Why have Bobby will be baby fan class and Yakin come as they are thinking. The president was on Madina. The ministry is a new way no more starting. There be Madina no more starting. Madina branch no more starting because baby Omo yeah allow we say they win. Oh yeah, fire. Omo do spantinu e ho fo no nyina afofo no nyina say ya start gadom ye teach omusu ade etu wo betimi abanti say obade ya do na lift bibia wi a mema Madina branch na hia branches ni bi hia fi wako baby ya open e na me body no ntu ye new way a bra headquarters sanity pepepe. Okay. Tuni yem mabredo do na nyewe ba usu ade na fi ko ti Saturday Bomodiana bre enya market udu aso hwe bebia e live so
police station junction so I'll be sir obi abechiro. Hello. Hello. Hello, Pastor. Yes, sir. So young girl. If I show me AGYEMANG, let us see a contact with Central Region. Okay. Meaning who is there? The uncle for no. I see a form so much than you back. Thank you. In the book of Evan by Church, ever say radiation. Now, dear sister, only one percent. I could come home soon. I want him anymore. And so what you now, in you could teach them, now, I feel no shop. The woman who will put in the crown almost done. When you have this sort of way, on any man. About fear no more. I know you're with the SN crown. It is a trench, yeah. My parent, the crown. My parent, crown. The Pinamo, the croon is not, or by person with I did him not brat or Bruce. But what betray your wife and pa not getting a wet map to see. Rebecca said, Jennism. I couldn't look at one what to see. They are just there to deceive us. You could be no more. I have 20 down corner or Mudinam say patron. You might let careful no man, no more than that the wagon. It is a very simple move. You are inside the passage. A very simple move. Musi abade sa wo so ya repenting ko nya so ya repenting ko mo ta kire mo yetimi hunu ko na me ya de fo isanse mo ne ba just mo se meka ko nkire ye ni hunu ko ni nyam ga nkwa ya mi sira wo se wo de ko no e ma ga amen nobody is now I ya repenting ko je na saka osakrefi hu inse wo wi dada osebra hello Meet you. About good evening. Yeah, good evening. About the Nado. Uncle for the car. Uncle for no moon sound to about Ghana. Debbie, and so you are two about no enjoy it. A day of Pamo Mukra. Debbie Pam into him, almost a freedom of worship. Develop a DFA development be anyone by Oh, Kusa. David, Omanyada. Oere. Message drinking spot a wood do dwelling in Omadia. Ye dear woman, dear. Ah! Hello, Somo. Mamegasa. Some better good evening. Good evening. Some better Michelle. Amen. But they are from Jennifer Christopher. Some of the ones who your witness for me, your witness. Is as a min can I told you. You didn't or whatever, baby. I did your friend and the phone. There be me more much. Don't use that word. Me more much. But the other was saying you may about the be when you are watching the honum. Unionia, simple, Unionia. Bye. Hello, Apostle. Yes, sir. About the show. Original Sumami. I know, see, Sunny. Amen. Crofoya Sama, okay, 1872. You were here, sort of Scotland, maybe a funny city with that. Missing the Mama, come, me bomb history. What I got? Or for a year to go to the farmers, get in the pool. And you and anyone was an assessor for other church or dear, and Saya, on that you were saying a couple of annual. Oh, you Musuban. The powers and brothers may evangelists. Amen. The king said you would see very good. The whole guy and the chin is very good. Powers, what you should you could do home. Amen. One by more than the other. I mean, one on one, no tea for you now. I walk for you now. Nobody was on count. Or more you could do home. I had a bump on and when you to me, as well. Amen. I didn't find it through the inside something could have one show saw an arm or bore. Amen. I didn't want to win your can see. Amen. That was it. Obedience in your summer. That was it. Yeah. Now we're 1844 commission.
says the fuck was your concert team da beba. I na kwa fan kwa so we mu. Me ka se me ko history mu a. Hello. 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 Hello, me tun kakasa. Me tun kakasa. Hello, Papa, I'm messaging town. And council. Me Papa, I can't have you to make side. Meet you. And maybe Benjamin, so what me and his uncle, Papa, me and me double 1 minute, my cousin, so no more contact with Media, Uncle Heaven. Oh, let me know what goes on heaven. What was heaven? You are better. Yeah, Mrs. 39 years. Or you more than you can near Mamma. And I'm telling you, yeah. I'm saying, no, I know you're going. Oh. Mamma, why you more than Mamma? So, my career, you know that 39 years, one of that. One I can answer, one maybe the mammy answer. Oh, that's all about who cares into my mamma. That's all my own can do. Maybe an orphan and one in the cradle. It's many days, then I'm not to walk out on your baby no cradle. Yamin show. One country, the one country, I don't know what to do. No, you have my surgery in our mouth. Amen. Amen. Nobody is loud. Sister, Bible number 1, you can Timothy 3:6 natural. Okay. Can't you no munti? First Timothy 3. Paso. Second Timothy 3. Second Timothy 3. Mami fa call wimra. Okay. Hello. Hello, mami. Hello. Bacho me to kakasa. Nyami enshira oma wunu. Hello. Na onsha wudin. Onso nfi adum enkwa adum. Enti me we bie mani pa. Moja asemu ya wo kan ye mi amedra. Na ne papani yare bema. Akola ni nimu ade nanso edu baby say ye bema ni moja no. Na ompene oma ye di ni sie se de wo kan ye no. Emma akola ni moja ne akola ni teho. Wo kobi ena omo no wi omo ma ni moja ni sie ye. Ye pacho. Ena omo da so ti asori mo bu asori ni mla so. Na yese hu ma wi ahun wa. Pacho backpack. Martin we dey nya imagine say backpack. Hello, Sofo. Yes sir. O ba kwa na o ba ya sha. O ba ya sha kwa na kacha na wa say. Say one more I am a car say me gi share ni because we need pressure. Okay. Who say afraid we quotations say wo ya sharam so e ma na ho ni ntio. E de nyame asi nyame shira wonya okasi. Amen. I'm so we grab ponten yes ma ho ma me tu si ya me shira we da was. Amen. Amen. Obadi is shira bebre. Hey! Mani moja na sie ma na akola ne tiase. E no ne no momani so ti se de omo nye. E no no ba ofie obetichi wa na wo watie no. Na wa fa ncheche we nso na wo nkobi. Na wo kan ye rade bo. Second Timothy 3:5. Send Paul kan wo manim. O si Bible so omo ke kar wo manim. E chere nyame so mpa. Nenso pam ahodene. Send pay. San krofo we mu. Dane ho fro. Me na me tro dane ho no. Me ye printing press. And it no say dane ho to aso. Verses. Achete for omo ya cheche for trofo. Yem bi no wana. San krofo we mu no describe a kire wo say. Onam hihye fie. Omo chinhye fie mu. Omo fa ma bone afa. Omo ba na medi omo chi. Bag say no kon see e kwa disua. Nenso otuma wo ne kura ne da. Bia omo si omo suo so mo hu no kura ne da. Chire ne kura. Me na me tro word chi omo chi ne kura no. Bible say chi omo ye dan. Omo chire ne kura. No bi o chi ne kura ne ka jo kura sa. Dabi. Omo chi ne kura. Said ye yan. Ene nyamre. Dabi. Omo say o ti dabi. Adan. Ni pa ma dwena sai. Bible so omo ye di pa ma dwena. Ni mo wo na be di adanse. Obate se ye ma ne moja wo so wonje. Wo wu nkwase ewu kwa. E dey set on trap. Na onwe nim nyansa wo mu no. Omo yom ho no maje. Second Peter. To Peter no 3:17. Etifia sama. Wase men ka say. Kokoboni afutu. Wase kokoboni afutu. Enti adofo. Enti munya na mutie me na. Ena mo se munim da danti. Ena mo se masua yesua de ni acheche ye hunu Nyankopon akwa mu na. Mo hwem hu yie. No wamfa amumuyafo na da asam. Amumuyafo na da asam. Amfa mankobi. Amfa manko disankofo we achi. Na mo mfiri mutim a motim no ho. Na mo mutim a motim no ho. Anko munyi wa Awurade Yesu Kristo. Munyi wa yaje nkwa Yesu mu. Enko Yesu Kristo. Enko yaje nkwa Mesia dan. Adomnum. Ani nim diam. Adan. Hello, Pacho Kasawada on my way. Pacho Kasawada. Yeah, good evening.
Mitio. So nyame so be say ni me what be the name my say nyame asem na say Mitio. Nampaso uka say Yesu nyame ye no o ye no. Omo sa ko back o do ma me na mo sa ko back. Omo yira ye hu on ba bi omo fa man go heaven. Omo bi enu awa so ko heaven. Omo di aduabe edi kan oba de jensen chere kire ye nuanom say ya gin kwa we ya wawu yi ebeto brebi sa de ye si na ebi besi because o kan Bible no a so mo ko he de atie ye be ka Bible na se mo a yanko John chapter 3 verse number 13. John chapter 3 what's it verse number 13. what's it say what's obi frosoro obi eni o wa frosoro di odi papa Yesu Kristo onu nkuto no wu ya wa so de okọ yes omo bia nsan koe Ujina so me fa for nka oh okay bye bye That's it. What's it here? Miss Weda ase oba de nshira Yes anka me lodu oba de ma fa wodi amen. Don't listen to Sankofo no There be me ni ase be condemn obi o me condemn obi o me distribute church re enti ade na wo say na me say no yes ah ana we e Bible na kasa te ahe me say Bible nya dan enkasa. Hello. Good evening. Yeah, good evening, sir. Oh, so that's what the chair nyama obi go so chair one. Amen. But we need quotation na bobo ni me say me say share the more in person. We need problem. Call YouTube ba Apostle AGYEMANG. On sa beka se. Call YouTube se sia. Me pon call YouTube me pop. On sa beka ni na YouTube. Okay. Very good. Okay, that's it. Yeah. Hello. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening, mommy. Good. What I want to say. Oba de na dum. Pastor Yamin Shaupa. Which loves mommy? Yamin Shau on church out there. Amen. Nano me ready me TV to turn and me get to hold me through on time there me you. Very good. Yamin Shau me classmates back in your club. Me sister be win your call. That one's walk on one time for an when you walk on what they now back, one name me a talk to me. I say, God, I walk on the hospital. No, they told him what do. That one has me and 2 more down, man. Emma, or Barney down where we are. Only the banner tell the young me. And to me, that I walk around now, once you can see me quiet, what's in me rare for if I'm saying, oh, back up, tell me, for school now, can I? Even see this when you see a premium na anyi. Huh? No, when you try to we say you doctor. Oh, that man, you are empty pasta. Yamin slow pa. Oh, slow near my would be said, would be said, there's a really. Am I near what say yes? Yamin slow non to one. That was it. Bye bye. Hello? Hello, Apostle. Yes, sir. Yamin Shau no man kwatintin. Amen. Debi ayetie wasem no na ene de o ma ya ti nsem bebre. Yeso nya mi ahụ odi ma na yeso o ma odo nya no ma doso. Nti yeso wa yiri amumu awo ha. I do nya ya ama to yankra se o ma doso pa nti. Ye hu platform ye hu. Nti ba bia mo nsu mehia mo na mo ho. Nti mo hwe na obadi agba week mu ye mehwe ba bia ye benya na ya betu aka na ya timi abo ma no. Ya ye o ma doso ye no kre. Ya be ba ho. Yampa, obviously, Yamin Shau no more holding. Come on, continue. I'm going home by if I come for the Sunday in our home. La Costa can assemble and cushions. No, you are never by yes, you didn't. Amen. Amen. Yanko, 2 Peter 3, verse 3. What did you say in your car? Second. And go for me, Pio, no, address. Hello, Casa. Hello. Yes, sir. Apostle, you always alone. About the show. Apostle, I didn't have to point out. Amen.
since I started to make you dear. Since the I'm a fat pen the paper and I make sure of this mission dear. Now, you be what would have quotations there. I want what are from these things. Meaning, I was saying, we put the argument a sharp. Now, see a fire argument and do it. Is it brother? And yet, when you subscribe to a Apostle YouTube channel, Penwana Apostle, the Jennifer. When you matter me, a radiatum who was yen Adaya who to say. Me kaisa omu di ba ni nchen ani en penifo no bi na me na omu eni ni yen kire sa na mi ni omu ya na mi makutu omu kutu ana makutu afi omu hu se me bi sa omu question me bi sa omu ka che nse omu kwa aba eno anu no omu ba mi nchen bi na so papa no be na be nyina so hu mi a no chike ma no abo aben titi eti say I'm sure obade adum hu ye enti wa ma ye ni abaye ho so ewo nyama bi ewo nkyerɛkyerɛ bi mu cause say asem ti mu unu kokoko edareti wa sometimes be na brinya no uma wani so eda ho atron nkyerɛkyerɛ bi so etwi e Christopher bebre anase gidifo esan enam say be na brinya ye ntimi enhye ye ho so anase ye nsua ade enti bo ade hyira bring a bring in our so would the power every may bonfire she said Abuafo for bring a bring in a Mobuano, a Radina coupon, and I said, Obua de Yahweh, and show on the show ma, not a ma on my bassa and Buddha, not bring a bring in, or to mean push you, not a radiation from the Aquama and yes, to mean push you, not bring a bring in, which mean my platform, so a Radia on shop. On your house, baby, on your house, I can't go to and then, dear children, Feldy for you been young for way on from the church or from a Feldy for. Oh, do my connection, do my connection, Eddie Feldy, Babacase, Nebana Bosha, and a crown, Emma. If you say, gentlemen, I didn't yet. If you fit yes, we all come on some no with your body and said your baby yes, one or pay no some way. He tell when you put your jump, I was what the hintamo. If it or thrown down, was swallowed. Some crop for way be swan and no one see them, and I'm then sweet. I so be say yes, I was happening to swim. Young Kong, that's a woman. Now, so much deep of your cheating in a young one. Or so yes, as away, or so yes, as away, or not some Nakra, or the Siamo Jack, a Temu, and the Pemu, your for Sayada. Other son was once, and when I Debbie. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Maybe I talk as a water. Hello, Majo. Apostle. Good evening. Good evening. So, yes, show you, oh, show. Yeah, it's you, Janjana, the crummy. Amen. We didn't quite just somehow say, yet, and I had to see Yanko Ponko, a sofa, a woman from one sofa, and to say, yes, no, I'd say. I did send out kind of telephone. I could point the yes, national telephone in that. Jay degree. Now, more say no more, Papa say, Musa. I wouldn't see you there. Now, I don't know. Not my spirit is overjoyed. Bompire. Maybe I'll minimum have a soon. And send me in a dear conquajim. And me show you, as I come on, walk up, you were for the cancer and sounds a bend. I know that he sees oh, no, member. No, Timothy, if we are negative. Another day is in ground. I mean, show about the insurance. Isaac 7:1. Isaac 7:1. Isaac chapter 7, verses number 1. Isaac chapter 7. Isaac 7:1. Verse number 1. Was it there? Yet your body. Was it your body? Was it there? When you put Bebu Asase, and on minor thing, and on minor thing. If you have some Tibabu, I read you person about Zach is already trade jump for your assembly in Jensen. Unipaba. Several young what? I read about so every year Bassassin for small before about so or small before Bassassin. But what I want to put Papa, maybe a children about so the baby pass. Many do want on any power on whom mobile, but trust will be trying to be your uncle. What I remember about so be our Bassassin. What?
What kind of man about so? Nipa kwan na man aba so. What you are there? Nipa chi wa dia betrenim. Won some near brate. Ni be hu so no oba ade no. Seven yanko posi So no oba ade ya wa asie ni. Adeboni ba ku bi. She. Eba. Tuocha eba. Tuocha ewiase fiti ase ni tuocha eba. Asode tia. Na asode e aben yen hu senche na ade de. Eba. Na eba. Asase sutini ya wutie mi. Yes, de wa hyense woni betu free a ofie wura hye se mama abosumi tu a de wa hye ni bedu. Ebre na ba. Eda na ben. Hoye. Enye eme poso eme jefuro. Enije bia ba sa nye meje tu betwa. Enche. Ene mehwe bebufu agu di paso. Mehwe bufu agu di paso. Bebu makwan ho ten. Bebu di pakwan ho ten. Enye tuwa die ko so. Oje chiwaje bebu di paso. Meni ni mo ha do na. Eni ni pa do na. Mi hu mobo. Hu ni pa mobo. Wakwan ho ade. Oni pakwan ho ade. Ene mo na tan. Eno na bede ni paso. Memo chiwaje tra. Oni pe chiwaje tra ni mu. Ne ma hu se. Na ho ni be hu se. Mi awrade. Onu twaje mpo yawe. Me na me boy. Ono bo asase. Yes. Oso be se no. Verse 12. Verse number 12. Oso me ka say. You talk about the gospel. Kuntie me e. Wose den. Ebre na ba. Oso ebre na ba. Edana du. Ema de toni. Oso dani du a oditoni. Eni nje. Wani enje. Da bia woto ade no. Ye oba no na wusu na table ni na bu. Na de tonfoni abobo. Tonfoni be dia bobo. Mebufu show no. Na bufu shia ba nti. Ebeba asafu yu nyina so. Ebeba yasi nyina. Ose no de toni. Na baby obi to ade no. So oda so tia sia. So baby wusu to ade na wona to ade a. Orensa ma de to ade. Wonsa ma obiom. Ei shishuma sasne fo akala ko France amandofo. Obehwe jegusu madane de lake of fire. Wo se yebetena. Wo de ampre na yemfa wudi yem wudi mfra ho. Na de tena ya. We wien me kotu Revelation chapter 20. Okay. Hello Pacho Yanko. Mr. Facha me say mama. Itio. Hello. Yes, I'm Pacho Kasa. Pacho Wadika. Answer question now. Nepal before FA. Okay. We full almost sorry at the Biomoko and Passam before Revelation 14:13. Bible says, natural say. Also blessed. It's a no for one over the Homo say Anna. About me a full brim now. You will do it. Now, Passam before now. A bit before your Sicilian, you are your super coin, a pass Amado and I are coin. This will be what at the middle my is. Oh, cop, Yakwajo. You're divided into two. You hell in your paradise. It also Kwakaya and Anamo. It you do Brennan Casadua. And sana, a dana, a doni bedu. A do answer. And sana, a wufona sorry. And son, young, Corinthians 15:50. First Corinthians chapter 50. Verse number 50. Also make us say. You talk about the Nakopo. Yeah, say do an so he must watch the DCA. Asase for na betu akọ. Yes. O me pie fi o no ma kabane for. Na asase so atene for so wona ni padua ma wa mi ni say what? Na oni padua no kronkron na pie firim. Ti pa ba wai se kwadu. Ya wa ne ho no. Na body na woro. Ti babo. O se anuanum. De make ne say. Ohunam ni moja. Ohunam we ni moja no. Entimi nyonya ko pa hin tunko. De apro no. Entimi nyonya ko pa hin entimi fa tunko. Na mo de apro we. Entimi nya de empro no. Hwe mere kama hin. E ha de obetimi the body we atra. But some planet ne de yem fa body we nya dai. E te ba woro. To mo ma wuri de mo jiji mo body ntinu. Omo so no mo kra na ho de wo mu. Anu na akopia sama no. Kwababunum me kama hinta so ati me kama secret na yenyare na yenya be gu ansana temu yenya be sachira yenya dem se yesu yenwu ya ye be sachira entam so empofrimu no tuturubantu ti e be shen mu no be shen tuturubantu ewufuo ne anyane be di kan nyane first say the one product say the one product na yendie se yetiase a ye be sachira yesu ye be sachira hallelujah amen yawo ani da so what's wrong yawo ani da so what's wrong yawo ani da so what's wrong obadi nshawo so mame amen dia wi kwa ne chichifo Hebrews ni tato mame ni anko Hebrews aba chapter 11 verse 10 chichifo and then yofo ni onyankopon so me ya pejja mani ehwesoro wo nyina ehwesoro ni yofo no obadi yawe oso no nyina ehwesoro yes Hebrews 11:13 Didius ni yenya wu Didius na yenya nanum nyina wu yi o sanka mo na so mun ko heaven na mo hun na chichiri na mo ko na chichiri agidi aye na tu I can say ya howo nyama mfrafo o si ya betra na betra dia wo ya howo bio
Yeah, only a man frafo. I was Asase. I was Asase. So one of my cancer. No more cancer. No more the chest. How many giants say? Crobia. You should Crobia. What did you offer me by now? That's only don't free what buy. I can't want that. Yes, sir. There be who are just so better. There be what I just so better. Now, from which you cry. Now, from which you cry. I yet so. I know so, Diano. Also, Diano. Yes. I mean, when no woman and your papa the boy, yes, and the band then would you know do other what? Not quite don't pay. If we knew where you're from, ground a day, we need to go to a criticize such now. And a bad then there be Tiabu. I take a 11. That's my 5. That's 5. Said you wouldn't from a pine. And he said you don't pay. And he said you'll be a color don't pay. And you need something when you send for you. Hello. Hello. But you meet you what that woman. Oh. And you make your way down. Amen. Amen. And you made them patch more questions, but I could be an answer. It's you. Mipacho, Mikatofika, it's you. John 16, verse 10. Now, Orab Messiah can't say, or call the air who needs you. Anna Bible no so say or corner best sign aba. Simpperson decide the Bible no a contradiction of one. There be sa quotation edim quote so say ye hu ni biom. Na mpacho o kase ye hu ni biom na kese den. Asase di o hu ni biom. Oba betra bi. Wona ka jo oba betra. Si edi ni betra se suafo ni betra wasam no work. Now where you will be where by young church. So I see you when you and what walk on Waba. Abbe for your call. San teaching na me bob one ma be teach san church ni bi. Na ma che nyankopon ma. No ma tia asem na see. Ya je nkoso be sane se nyina mu. Yesu oba no ne abetra o. E so yi no adi wo wiem. Na nipa nyina tudi na chi to see. Wo ken Timothy na wan ka so oba ha. Timothy 4 verse 16 tiaye ahani ye ni ntra biom tu ka bo se ba kwa dan yen ko ye ko hia no yen ko 16 4:16 no First Timothy na Thessalonica okay First Thessalonica no 4 verse 16 was it if say erade nara odosebo obafu panu ya ko panu kwaso every so be sane kwaso Kristo ma wu fo be kane ansa no be fa ye tete asie yi kwa aka hu munukum akohunu akohia no ifa akohia onyankopon no wo wiem sa ne ani awrade betena da ani ani awrade ya ginkwa ne kwatete ya wiem ya kohia okese sasem no kanate ase so obetra sase we so de ye hunu ha se ne betra ne ye muri empa ne ha ne atra ha no ne abetra tisa okecho se ye hunu biom ama ne hawo na ne ntra ye hunu biom ne ye hunu so biom ne ne ntra ye mom ne ani ni kohia hello Você mate. Da me problem ba ko me say dan na o ka bibi fa boss e ho senya o right ni pa o show bi boss o show bi boa say o be diso e me ma wo me kita kwala me me senya me boss e me da kwala me like no kwade ni na o be sunya me aso ma sorry na me kono boa me o de ne be boa me nti ye ho ayi adumo a Saturday we ma Sayaba, your parents say, no, my try my back, the bar, my barber to show. Now, maybe a Halana Shaman, or your bar, Mr. Ukas all the Obab, or the neighbor Mauradi. I don't just send him previous, or the neighbor Tramishi house. Apalana money say, who were you my baby? But one Mauradi. A radiant Naman named as a 7 previous. Obet my enigma, Nemuno, as a saplan self God, Yahweh. I saw the 23. Obisu akwaji akwalebi abosomba. Uwana bosono na Mohammed ne ko say ye baba yibi wa. Uwana komfo na nkasa for self and black. But when you sign it somewhere ne ko tra so fie. Was
Unti obano mani make sure say na nya me soma kwantu bibi biara no. Ese say o mani bibi ko gina onyankopon twedi ampo ya weso. Yes. Etitete ne onyankopon so. Eti mpa na se bo de ma wo bo hye ne say ebebe mama no. Na ya na san kwala na so di timi bom wa woni ammo so mbeje wonsam. Easy. Satan on pese bo hye ne bebe. Ti why mo ya very careful. Okay. Ya bebe mpa ya ma no. Na bibi feni mo frase banja na otete se wo anamon say entu odi nyankopon twedi ampo asam betete no. Yeah. Na menu hu ni say onyankopon bo hye dan so say obey serve no. Ti ade bi o activities bi o nyamsum bi a na so mani wuram bi. Yeah, ti duwa na ntitiem sa bo se fe obeji can start osha no wuram entuko no odi ni wuram ti fe bedu brebi no o serve to benye djuma ya kwa still odim say asori am komi wo chefa bi say am yo. Yeah. Okay. I want you to chira wo. Oba di enshire. Amen. Yamfa last caller. About the insurance. Last caller me fe yanko for and fe yampo. Hello. Go before you befa be tempe. Hello. Hello. Hello, Osoro. Yes sir. And then insurance. Insurance. Me too. Like I said free ma. Hello. Oh, me too kakasa. Kasa o. Yemi omo ya na ye ka omo asemi ni aminia. Ansu kobi. Na akwan yo de me fast, o de me fast no wo. Me want to the same thing. Me worry me here. I'm sorry dem wo we ti ho. Ebe ti am sorry gate na no one na fofo. Ba could you believe we say e do retention no. No ni AGYEMANG. So what the insani we me be pure aduane. Me do me baby the same thing. Well, me ya sorry dem wo ju onwa ho. Na mo do retention na dia. And then your prison. Only tell your money. What would trouble? Your trouble enjoyment bar. Yet you got some trouble. You got to baby. I don't hear you. Many of them walk. Many of them walk. The same thing. The same thing. My mom would be no more. The same thing. The value is the same. I have one. Oh, I can be the number of you. Omodi omo beka no na just fire is worth omodi na ye no kre apoto nyamisha ene ya me fit bi na me wuse wa babe ko se me that program me make ya na me tio amen ya no be babe amen omodi ishra be obonu fo je bi a wan sha fo bi ya no amen right ya no be babe amen. Me too, papa. Apostle, me don't get your money to do. Oh, cut those things now, came in now. Hey, so. Oh, you must know such a doom. And then give me a problem with you. So, but to me, I'll support to me. Maybe about 3-4 days. Baka to say me be no ado awu ti kura unyonia yo fu ba ku mu unyonia ya ka jozo odebi jozo do de place on o frozen we you yasini apo ya me ka o no wa ke je o aken ka fo nyina amen ya be ko so etio ya baba ya no baba right amen you me da say ya me ka o bye bye young go for unyonia. Hello papa obeni oyiva US ewie nso oba ade nhira nti nanim nhira amen oma onye kese oma onye ifra adom nko adu papa dane da nyina radio na muso mayete nsempa yebedi asem ne ho danse na de eba wiase yam nipa de besakra ye yi no adane nyame asem na dane nkuto nyame asem na dane gikosa nyame asem na dane gikotua papa o maya jira enso ye ni yesi ebeti wasem idie
Any a church the power de main. Yenim se ye beso papa ma yendachi. Amen. Nia wo chire nyina chire se omo matamba brakuta na to asem na twene. E kansem eni se fa ma obie na no a wonim se Nyankopon de bufu ye mpo wodwade edi wasoro dem. Enso asofo esi chia ne chi ye beton ye me ye be yire di padwene ye yefunu ni ye sika penti. Onipa muti o pastor OKOH Mama money na wana munti asem na munya asem ne afo minim se obie no wasem de obie no otie wa baka cheze won fa asem ne nya adwuma asem ne wan kasa papa wasem ne etwa enti wanti a na wonso honhum atu mu no migi di se so obo ade enti na nim nkyira oni pastor Benson mu nyina any Bible readers no papa me wasem bi busa asem wo akire me so akwa bi ni nam Ghana Bible no so ayi radio yi so kan sem bi eni se Yesu ba wale mali Madeline papa o ba bese busa se no kura na se nya no kura nya no kura wa bi sira wa munya na munya on kura munya ye wan jeche bia me ama for frame ka che me for so se be ko teach hu kura debi antwa kura o debi obi anadwa se wo wi ase dada ni nya musuma butu no na sa ade ne fa no na we nya ncheche masa yakọ twakra man twedam pom Nyankopon ba se Yesu akọ wale mani madale enti ye de No, Papa, where is Sister Eva? Ba, Medina Annabelle, me 8 years old. They be you shall preaching, you're learning something new. Yeah, bless you. You're in Shanso. I had in Mammy or US. I don't catch you. Mammy, why are they? So one year I call an etchy. Kevin, I got my 800 get my get on the get it. What the motherfucker, so mammy. Why I do a catchy? Hello. So, I'm sure. God bless you. I didn't show no my power. Yamaya Cassidy. Amen. Right, Cassidy. Now, when we never man and they be able to trouble to know. Who's who try won't travel for Holland? Yes, we yampa won't try. And I really never man said they be an autonomous demand. What's the Holland for here? To one Holland for to Ninkutamu. Yamfa choir. No more wine, I used to see you. Was with him 1 okay. Dear Mary Sheffield on so no. Matty. Let me show. Now, most of people now are almost for quotation to him so fine good. But I saw for him become. I saw for him now, money and I'm challenging. Quotation are going now much. Name can you bonnet say, would you go no much careful? But some fun with a quiet man said, yeah. Any question mark. And you know, so for who was all pecky, yes, the Mufanya Mo, Mamma, apostle, a Juman in Yajumasi, more farm the year, Jumanashan, a shenya minimum yammy, Biakana course so. It was also in Mujan or brain or the eye. Oh, and Tino, Mufana. I'm not want to yes, and TB. Moon church, the Muye. Mamma church, Musania Mopeno. Moon church, there's a Nippon Beshia, as a quotation of baby, I say, and Nippon church, children. And Mamma tells you, they said, the apostle church, I mean, because baby will be lying me. Very good. Make a chili packle and the crap. Until Mamma, instead of I want you on one kind of crap. Sorry, money. Until the Munyas Castle. Amen. Because the officer Okoka, Niakas honestly very good. Or the Quafo, the Okope copyright. Now, soon to be full Yanko Massa. To be full of Sa. A woman, Okasa, the Bassa, the Ebeya, and the wood you're not going to copyright the air. Over short to West Nancy. Some man be my woman. Some man be you. Apostle Oko, good evening. Good evening. Yeah, your friend Kwame from Fong, because I'm free UK. We're teaching pa. My bumper said, Ubitimia, be a branch or UK ha, London ha. UK phone doors of Fena. Yeah, baby. Timunya Monfam Jimmy, yeah, Pencroft, where don't miss your mind. I mean, Sharrow. Amen. Oba Manchester, dear, met him in the mama. You say, you're a group, but the main way, you know, Obian Van Oma for the
So do homa o de homa no. E very important too. So two who see what. Me no week for muntu nsi o. Holland for muntu nsi o. Belgium for omo dosun. The platform na my Belgium for guso, Holland for guso, France for guso more. But it's Italy for na abo na Germany for na Union US. It be some be brave. Obia betimi de ho aba for there. Be betimi de ho aba for there. Selam afos. Me pacha me ma ono abedwafo nyina me ma mo good evening ono akenkan for. Me di de nana kwame me ka se free Dubai na me wo asembisa kakra. Masembisa no Genesis chapter 8 verse 21. Osi onyankopon bɔhyɛ 21 say na Awurade te afodie no hwam na Awurade ka na kuma mu sɛ onipa nti me mmɔ asase dua bio ɛfiri sɛ onipa akoma mu adwene yɛ bɔne firi ne mmɔfrase na mensɛe deɛ ɛte sɛ nyinaa bio oh, mami nkotu man na menkai man ye chele me yanko. Noah suye na chi no. Ti asemo kan. Genesis 8:21. Onyankopon bɔhyɛ. Onyankopon bɔhyɛ. Na Awurade te afɔde no hwa no. No twedi ampo ya wati as afɔde no hwa no. Ɔkana kuma mu sɛ. Onipa nti. Mere mmɔ asase dua bi. Me mmɔ asase dua bi. Efisɛ. Onipa mu akoma mu adwene. Eye bɔne efiri ne mɔfrase mere nsɛ de atiase nyina bi sɛ de mayoyi it is talking about insuire and on fan say we asibio yanko Zechariah 3:13 Zechariah chapter 3 verse 13 I we are can women first Isaiah chapter 42 verse 9 we are Zechariah 3:13 okay Isaiah chapter 42 verse 9 tie faith haye wasi akane de no wansuire no abam mo bi ehun sa abam eno so omodua asase ni bi eno mafofo na mere kire ensu yire biom eno mafofo na meka wasma kire enya fifiri ye die nya ma ye me ma wate le du awa ye den wahu efe yanko Zechariah 3:13 Zechariah chapter 3 verse 13 yeti obadi nyanko ba menga say okay Zechariah Chichemo tasmienza 13 verse 9 Zechariah 39 ti kan 39 wasi medi chichemo tasmienza wasi ye ni chichemo tasmienza me don be fa jam odie be fa jam manane wo mu obe no ma example ho se o na ida nukumi basase no so nukumi basase no na wo be hunu nyankonton no nyankonton wo nsuo na amuna ni nsuo na eba nsuo hu ntam so odi nsuo be se ato eda ne ho di pepepe eje ba mpachom rambo bia nto eje ba no rainbow dem mo nsuo die no so on fa se nsuo die ni nya bio na no kra no oso anya no ewiase no on fa nya kro bi do timi de sai no yes ewiase eto nche nsuo hu bo so di nsuo be se ewiase bio na mom odi eja ti no nsuo no owie no ma rainbow adi ensanchane Mark 9:49 ka Mark 9:49 what me di jabe sheni panchene yes odi ja sheni panchene nye nsuo de yifro nsuo do so mo e bia bio Akwasisem anensuo de udemu na bogalo na demu ade no de be o omba nye bibia bio nsuo de ya nti sana asem ne tie oba de hya yenko so sempa o de abre nyamenton kwam na oma wa hoden oma onyansa ni nimde na oma onunche amen apostle ne sofu bi any bible o say men ne woda ite ba ne se okoni ni Bible say otimi ko ba no ne dakama o mani go for say de oye no eye boni wo twedi ampo ye ti ahase onyago poku no ahase no ehuni dia na aba ma obi di rubber be she no apia go rubber no very simple edu ka chem say ni Bible mu a de tete sa hwe osofo mo adwenya sharp yes what sharp na baby yasi ko enu anka say enye ma ba ne modi but nie be bi wo ma dada no a anya blow flies no mu dey latest mo dey blamo tu ka say ni Bible mu a wo ma say jai kura ja nie be yi upa wa de ma be teachings na bo bobo ni bidin ya obi eye adwuma but unu Bible no but mo say sa boni we yi obi di wo ha na no obi say ta dan na aye na de fofra ma o
unima me catch now. Mu makeup see just a baby can ye be first. As no mu makeup see ba. And then when you know to go makeup so. Abewa what they quiet. Abewa just say only any yes wonyini. Any yes wonyini. Yanko be to me na me. Oba de aso modern sempa no ebreye. Esro oba de ni say ohun abofo nyina mobo. No mo adwuma nkoso. Amen. Nda bia won nya bia yeden aboa nyame adwuma no. Apostle asemo ya wo kan ne preaching a wo di abai. Nyame nam so asema wo di abai apostle. Eye apostle bibia wo munim. Bibia Bible kaso Bible kasa papa bibia wo munim. Bible is of the bibia so wo kwadi so apostle nyame on shiraw da wasisa nwumle wa bie yani e won nsem bi ho da wase Aisha ni Manchester obadi shiraw bebre obadi shiraw for last one if yen bo maybe the idea pinieni get 30 minutes antimi ama missy anya sasa bo nsem wudi fusunsun bo nsema ne bo na anya ne bo ni to bo na baka mele ko bna modo obaka apostle okon agyemang do missy yankopon na o ntwa ne boot okon ebien ebasa ntutu nkese commander train kali people kasi apostle okon agyemang eroyim yawe onkodo onshira papa ende de so nchechira ada abra womba ende ame ijenu odem tutu ijenu ende wade na to baby ale de wo homo numri tetetetetetetele apostle yawe onkoso onshira papa ende so topic ada abra no ase osoro fofo na asase fofo enyimbi ama bible na akasa amen bible no akasa achachen how osoro fofo ne ti apostle yankopon onshira nchechire binum woni nyame ba woni enem wole yere no oyedin yakopon eden asile corona obeyi ofa wodu ne fi weyi wesi wo mu no ma eyi mbiri eje ni male kan kwagesem na de kire wo mba the dynamic preacher obade ye wo nshiro obade ye wo nshiro woni wa bible akanka fi na de ma bo hwenko mu fi ye kan wona asin apostle wo bu kinikiti woni semu no ayenze ne bi ntumi yanka na mahina akwa akaka de yankopon asiri wi yimbiri ennam yankopon afawodo ne fi ennam na ka nsampa atire me de kire wo ma na nyeno mi su ya yi wi su yutumi yesesan yi di fi da me tibienim nobody ishira bibiri yankopon yo kase no bo aboafo abi na bi na wutu so wasen ni tumi abi na je nkwagesem ya de bre na yeso ya yi yeso yeti ni gudu yere sakra bebi obi nye bi fi bia yankopon hye ho mo no mama amen abadi bia obi whisker bo odubu so program na asini bia dai am to whisker nchini de bia na da amen apostle elomia we shiro onshira so from kwabena abadi shabebre onshira bebre enkofu atwa ma okasa na bibia obi kwa de watwe na de ringing ya nobody has onshira mu nyina mame na omo ametiefo ni maboafo menameni somasene na yenti bezamra kitu abiensa 0242 327172 0242 327172 any gumidin o TV for mfa nto mame mfa me na ma nto mame TV for mfa me na ma nto mfa mame 0242 327172 0242 327172 TV for mfa me na ma nto mame yeah munyi ko we ni free honum na mfa me na ma no nto nti me na ma ne gumidin na se no 0242327172 which means I phrase 02072 11337 kitu abienso entwa bo nto so odie no akoma mu ade awoyo sanso bia ka so bo kakrakra ibetini aba mo amope the book of Revelation teachings no munya botre ntwa me na beba yes they teach prophecy but eyebre ehiama more time te se mitimi nya ya eyebre misomu a mintimi mfa just 1 hour enye Debbie mintimi to etamo 2 hours 3 hours
it be mamu 2 hours now a boom full the family 30 minutes no aye afa course and mum bet me dia boana foreign for 30 na the man for frappo so that bena be teach about we nyabo tema me teach me ba be teach me de me sori me ba me sori agina o pattern blackboard a teach kama oba di insha bebre kitwa bi ensa fatome ena mani 024232 so bi betimi aboa ma na aboro so okura fiwa kuma na boxing na me ba what gloves asha mensa se me kwa American ko pai de la ho ye ni ase yenyi skani ni Ghana ti kenteno asamna ba wonchen ene wonchena ahwa wo so amen na njije wotata de baye na wonton kwantwene amen obenya no yie daachi wona aboa me asoma sire nyina oba de anso nhyira mo mummere ngui akra matwe no ene doma mi hu ya wadi no no achechem nso me kekabo mu no ya wa ya de kra oba de aton safra mo mpɛ hwehwɛ no korɛ mede asede nyina ma oba de mo so mo nhyira no woni nsam obeti wo life oh yes ebe kasama yes pasamensa kasaniembo yo apostle da sibebre wo ne nchechero de adom adasa wiase afa na nyina odofo ya wo nhyira mo so se wagibra ahwe abedum pempen so na ye kawo se ko ye YouTube page no Apostle OKOH bomodien na ko ho no mo mesre ko ho ukwa enko ho kwa besre subscribe eno mo meboa o subscribe wi a se wo hu bell no adoma no click so de be na anytime bia ncheche foforo bebe bia no na wenya notification kama na wonso wa den wa follow afi wonso u follow no bomodien se wonso wo be share o share no ti se de wonso trasempa no di so nyankopon o hira woni a trasempa no mo a wonso chefa ye den ewom bomodien a obetumi di bia ye for bia ko social platform bia wo person di ko fako na asem no nye den entre Facebook Apostle OKOH, Instagram Apostle OKOH, Twitter the Apostles House bomodien say wo be follow Apostle OKOH e wo social handles here na bobo isu na afei so mo amwo tema ahyiama ye hyiamu ewo eye ahyiama zenu ti bomodia ahyiama zenu na afei so se wo nkran potemu ha no mo kasoa na sifo sese no ye ba eye headquarters awoshi enya market ti bomodia awoshi enya market bomodia se obetua na mo na wonso wababeti NKWAGYESEM no afei so ye wo pokuase ewon ye wo honso free a be ma direction kama ye wo domi railway crossing ho ya living yawe ya sorry dan esi ho no mo Koforidia so etuetua ye wo nsukwa Koforidia nsukwa obetinya free 0241 944 534 0241 944 534 na woni Koforidia sofo no so etwetwe enkomo sade asem no etie wa ha no saa na etie wo baby biara ti bomodie na wonso ni living yawe 7 days Sabbath assemblies fauntuma bebo dia no na yenyina hwehwe onyankopon ahini no ekire akwan na afin so bomodie se NKWAGYESEM no be sponsor it is a company wankasa we okay wo business be na wo pese ye bo hu dawro na wonso fa saa angle no na wo di sponsor dwumedi ya akwenya ewo ho di bomodie so be 0244 609545 ana 0239 505147 ana say WhatsApp number na that screen no de amanonifo edi o message afaso no ubetumi news yenso edi nkomo afaso upese we advert ma ye bo we dwuma hu dawru ema wo program iso a bomodia na yebi na oboade be page an nsa ewo wonso wadwedi no eso ya we enhyiramo na onye mo kese afezu besremi bi kakra ya software living our 7 days Sabbath assemblies in mama wo upese usi ufia ya mason for contractors room tilers carpenters yo bibia yo ni nyina painters bibia company mo company free da obade ya adoma e be ma o suro nyankopon a
on be a human French mass will be mount. Yeah. But they are the man of friends who are your members are. O Matias and Nasi. No more so do Maba for the year. Between ye said yes, at the amount. Into about the shall be brave. Amen. To our man on it now, baby, not per se. Uji, I mean, much me, Upese, Ubi, who see dying. Now, Peso, who the mark contracted be. Yeah. Be honor. Be free. And Vitias, Yakopim. Yeah. Maybe, Bibia, Prombes, Nina, Bibia, Opombe, Yawa, Pipa, Bibia, electric car, Bibia, swimming pool, Nina, Mutimidi Fire by ye. Yes, Nina, I need the body had more and so. Oh, fix a generator anyway, your own Casan Quetchy. Go on and shoot Yamia some young coach a jump on Yahweh. Wasumbe Joe Cram, I won't take a KBA. David. Oh, baby. About the Islam. No, you are Maswadi. Kitu Abiansa. Inti Yapoma, no Fanaman 0242 327172. Adam Medina say. Yeah. Sponsor. Down Sube Kami sponsor song. Amen. About the Bishop. Amen. But I say. Amen. Amen. Assemble no one, sir. Amen. And Shawoso. Amen. Nenjo Tata. Never bet was. Yes. It's here this year. About the antenna, mamma. Amen. Bye bye. You, I was here for me. The radio sundry at Chill Bibiara, a Samo Bibiara Aquaba, Ediba and Quandisam Jumedi. Abribia, Postal of Quanjiman, or did bread ye, I was 7 years Ghana TV a so. And penny for see, dear Ofudia pa, and I piano. And I try Cron so say, according to a year Roman for Huma, a do Jijimu, and Yimu do 9. Was see a bear day? And now ye be Freddy your own Jindy. Na a bear day. Ena wabeji die want ni wansam edie se osenkani eniwa womeden atiasam no na se yansumo senkani nso a wobeden akwakoka sempa no ni nyina mo ni se enkwagisem dwumedie ya ewie brem senkani apostle Okwagyema wodi bre yen ewo 7 years Ghana TV so no edu be bia wo se